guys, kali ini kita akan bakar-bakar kepala wedhus ogoh-ogoh miniatur ya guys. Guys, sudah mulai terbakar ya guys. Kepalanya jelek, jadinya dibakar. Nah, hubung konone guys, dia saya sing duwe channel iki. Sing duwe channel ndak agam ya. Iya. Ini apinya guys. Apinya lumayan. Nah, ini lah arah kobong ya. Kobong lah. Iso gak lah. Oh. Imo. Imer iku piye? Immortal. Nyawane 2 kali lipat. Kobong kerdusnya guys, kok kerdusnya mulai kobong guys. Ini lho cedaknan. Ini guys sudah mau. Iki lho taya dudono wajahe. Halo. Waduh saya. Nyut-nyutan. Matane wonge lagi nyut-nyutan. Ayo. Oh guys, kerdusnya mulai kobong. Anak kowe biru-biru apa itu? Hah? Biru-biru. Semlena iku. Heeh. Tutup botol ngono kok. Ayo. Oh guys, inilah guys. Kobong. Ini tambahin. Engko tanganem sing kobong. Guys, seperti inilah guys. Oh, betul saya panas. Nah, dilune wis beri. Aduh guys. Tapi apinya gak mati-mati. Gak mati-mati apinya. Aduh guys. Bisa terbakar guys. Sudah terbakar. Untuk kelihatan guys apinya tapi guys. Apa itu mau? Masih ada tuh kan guys. Masih ada kecil sekali. Kelihatan guys. Seperti kremasi India. Ayo. Wis entek iku walekan jajal lah wale. Wale. Wale nek iso. Diwale guys. Nah, ngono kertasnya dol-dol. Jangan nganggo korek korek emang kanyet engko. Sanggo tangan lagam. Ya salah. Panas. Panas. Nakal. Gak gelem. Gak panas. Aku nganggo lidi. Gak panas. Gak panas guys katanya guys. Kebal. Karena aku sangkal bal. Wis delekene kono. Guys. Oh om. Iya. Padahal apinya rasanya adem. Ayo. Terlalu adem Sari. Iya. Guys. Ya guys. Tinggal gininya guys. Kepalanya kita bakar. Guys, sudah berdulu ya guys. Assalamualaikum.